Ke John Calvin Presbyterian Lower Primary School ke badan halang kerding mingi kalau pelong ya ke food fest but sales of work hapelau jong ke school ha ke shiterik naiweng arjar pesau ha ke sini UCM ke KHDC ba penyak cing CM Pulauan Bandan Bentalang kongsan dengkat ke jingan dalang MDC Ketan uba deputy CM uba pensingan NCM i principal ke school ki pastor ki rambak balang ki kimi ki pa bat ki basyak khat sembah haringat ki headed ke school MDC haba jingkren ulong bayakan ke sekolah aseng kerpang bensandor ki hebred bekenyo ya ke jingrang jingstan hingba ke jinglam lenti ke balang presbyterian badulong bakan ke sekolah ke yo khendiat ki jingerap na ki scheme jaga district council badan kam ya ke jingerap no CM ban penyo ya ke ke library bansna ya ke kendro bansna ya ke pankhana na kaliang CM haba jingkren lakan tu UMDC ban ai ke proposal barwala kapor balingkot na kaliang jungu unsa pet ya ke badan kam ban penyo ya ke jing banjur ban penyo ya ke jingerap syakani ke sekolah siêu thô ba aju don jong sia mangne kumu shipgas ka pensingan sibun na ka pensingan tang ba ramdan sia dan misna sibun ni siam na sugna bang na yesnon lang ba na ka por sirapor kumu deputy siam kumpala brief dari Mulika juga school, vice principal, baga school jungi lah sen kenang ya kan nak benta ban saindur ya ki have ki parade ki jungi kamtam hakan ka shnong langker ding ni, wala sika ditang maga school hakan ka shnong. Bad haja pringi bubun ki jungi ya, di bakung ka balang tung ka managing committee ni ya kan do, Henry hapadeng ki jungi ya ru ya sakat pala, na benta banang pensan ya kan ka school. Ketika program tentang skam baling bagari kita organize ketika food fest council of work kami harap sibun nak benta bagi kerjaan financially jadi jalan kami ke school beli sibun nak benta kiseng baper ibatrei sitom nak benta banderan benta haki stall baper ngakit bo jadi baru ba ka yo food fest council of work kan long ke ba shongship bagan wala sibun ka jing mentoy na kabenta ka school logika ila pule ga memerendam kumu kongsan baar untuk koordinasi kumu lokal MDC kumurang ba balang ni kani ka balang hangni nga kerpat sa hisip ya isiya way na kabenta library room na kabenta ka fencing shadien lai na kabenta toilet. Hoi ni layo ini kijingnya naga district council nang ni, nai baban naga yang jonga kendiat. Tengah ni sekian baban CM tekan kam sedung kendiat. Ni yang bori tentu kalau ini poi nak lengkap di, ini setang lain tahu benai bangin lek saya ini shed. Nanti pada kalau isi yang lah akan berkat ni. Jing tempat ibarat naga yang jonga di bukongsan bahar, ban naga minta jumilang baro. Ban snubha, ban penok lam jadi kini kita. Ambuka ban keren sibun, dapur lihat baru ngat hai lagu bam, lagu ban isin benta. Kemudian sibun dia kini kita subha, ban kamtam pertama pentau gaji snungu, siam, ubala pudiang dia gaji empat subha jumi teman di komiti. Ubay nangkat buih siam, ban mirang baru, ubay sibun. Suku sibenta, hake umlang kesalang kejungi kita kam sisa ke development. Kumba ke school ke angnut nadu kala seng ni ke school nani bat ringkat ke jing prilang ke balang ke jing tmu ni kalong ban ai ke jing syakri ak bede ban penang penstan iki kun kikti jong ke shnong ka thau ni marjan shnong bat kunjuru iki kun jong ke balang ke ngaso man temparu ke jing so buram kita lang ki wirang ba na kabalang si ki kinan basan ni ki rang ba walang kerpang du na kalian rasnong i rang ba shnong ki secretary ba ki members jo rasnong kunju du na kalian ka jing senggen thai jong ka balang hangni ka Lucia Presbyterian Church
ya kaba kidan ya kabenta kaba klau ban kit ban ba ya kanika lingkor kaba kya kaba kidan ya kanika school namni de ngasu ban ai kublai kerpang ya ki keme ki kpa ki badan ya ki kun ban pule hangni bat nilai i kini ki help ki barit ki belong ki students jo nika school ki long shisha ki badan sap bat ki badan talan hadu kata-kata limba ki ki jingwai limba ki jing shat ki jongki ki ba wila sakhi menta ngasu kemen habangan yo eka jingtip ba nakaliang ka balang bat nakaliang ka school managing committee pin penlong ya kini ka food fest come sale of work hakani usnam aja apusam hamni po law jo mani game school but nakaliang no jongiru naga jingkemen la pediang subha bangan yo banwan ban yo kejat bat ban jingo ikini ke school te kalong ke eka jingkemen yang ashimet namar ba kumwe niki pun kestan ngai iba ka jingtmu jo kabalang hangni po rihasi kalong ke jingtmu ka ba ba kawan namar ba Ungi pai nalor kajing long bensin jo kibriu ban kentiu ban penjan ini shoblai kiwei lu kibenta ke bakabalang katrei borba kalong ban wanra ya kajing mentoi kibabun ya ki nong shong ban ipai ba jungi hakani kecela ngangapet ba ka kibabun ha khamtam mengipet ya kalat ban kentiu ha kajing nang jing start ni kibabun lu ki school, ki colleges, dan ki universities, they ka jing sedang jong ki kinbun kristan ni ki balang per. Ngapet aba yadei bat ka balang presbyterian, kabla wan ban yu kejat hangni po rikhasi la palat lajan aspasnan, bat ka jing wan ko ka balang kala penkela dur hadu kata-kata kejat berdriu bat kejela jungi pro away. Nilai so yak history John Reverend Thomas Jones but kiwe but kumno ki missionary ki wan shane haba ki wan shane kim shim la wan kili henry ki wan ra but you sne uben hey dene kata ka contribution ko ki ai nam ta ka chat mbio jungi kaba ka pen sho men sim nga kalong kawe kade banwara iki school ki jingnang jing start bat kabaar banwanra na banta ban kintiyo be kachat umriu jungi habi de ka kwat ka khia hanging wan kadika LP school henry na damban LP school nginam yo UP nginam yo secondary nginam yo high secondary ni sedang nangne ka foundation dengan rasu ba ngidon kam ban company chingwat ban penskem ya ka foundation habi de bat kini kijeka jing ai jihikai te nakaliang ka jongi kumbangi ju dan ye kabenta ban yarap lem ye ke shnong ye ki dong ye ki sports club bat kumju ki school ba phero pher la kalong ka school jong ka mission la kalong ka school jong ki shnong la kalong ka school jong ki reushibet ni persangkat bala ban ye trelang ban kentiu habi de ba kata ka benta te nakaliang jongi kumalapan so lingba kanika memorandum kabla ai limba inong hikai hot beli shibun la yo ban priang tenrei ngan ngin persangkat bala ban yarap ikani ke school da ka jinga trailang bat i local DC ka shong hi hai mene la ngiat sanga ndai ngam tan ngiat kelas hi nomor kum local DC ide hi mai ban recommend nga tan supply be ka mang tingka kat no be recommend di recommend khendiat la yo khendiat di recommend kambon with la yo kambon te ngi suthu bakade ka school balak te ngin kampen no hikat ka jingla ka jongi ngamong sikat ka ni ka jing.com sikat ka jingla ka jongi ngin persian ni kata beritan ko we nga kwa ban krenshai ba kapor kala jan kut stang lai sau benai ngin yo ban trekam te ngin persangkat bala ban pentikena ba kinyo ai ka ni scheme de silarangin laringin la ban ai shwa bangin bakat bangin dandan hantai ringin persyang pat ban penrung ban yo approval economic scheme te kata ka badan kam namar kumalapan snow ka library ka dong ka way na ka criteria ka guidelines jong ka kamtam economic new education policy
dan kam ha ka library ba kiwe jing dan kam facilities nan ta kina jakale kai ba kiwe nanta kabaa ketika sanitation dan kam shisha ka sanitation ka baha na berkait dengan kini students dopen kami di public toilets ba kiwe tengin persian banira naka 15 finance commission naka type naka anti grant ke bangin yo dia kata in satu tiap di lokal misi JP tetang na kini kentian sainsian kublai shibon buat government camp kini ke jingtmu ke jongpi ban tulong ini program kan long ka job kan long ka sesu blend kurku kerpam ya pi bar ka balang ya kowe ke shnong da tau bakan ni ke sini kan long ka job bakan jingtmu jongpi ban raise fund link bakan ni program akan long ka sesu kublai shibon Sao cô, ini online kok.